Yesaba kutureba turiyo mu kinihiro cyitu Huto Bunuzi mbwene umwana witu Martin Kananura director wa Rwenjero Agrotourism Farm yatwara farm akaturagana isente kandi buri mwaka natwereza ente mbwene twija kureba enteji ahwe kinihiro ekirabeho ibirabe na bitanu okwezo kwenyine kakeka nsikiyeta Huto Bunuzi mbwene omukuru Martin Kananura wari kutwakira farm. Yes, we bare umwamika bagambe kuja kuntayira farm yanje mu abazogu kandi aba TV West nimbasima abo kwatansananye yamnonga kwihana impumura nizo mbyo buhinje no burisa twerana no muntampeho stories zanje no museringa nazo zinseringa nkarga kuza Netherlands ahabwanyu nimbasima mnonga kandi ninkwatanasana imwe mu kinihiro cya buri mwaka bitkabagambe zanje no jangu tumazimara buri mwakete ko kambwe no tinkurha kukoragana nimwe namwe nerizoba naza kukoreka enumi njitware Huto Bunuzi mimanyangwe ntero kurugo mufamu omu eja kubenuzire abantu bije barye Huto Bunuzi ikinihiro kigendo mumisha mwabere munonga koragana naye abantu babiharwe Mbarasite North mwije kabagambe nebiro bingahi 25 omukwezi okukwa mushanju rebente naziherezayo eyo kubaga tuzakinihiro Huto Bunuzi nito tusemererwe nabandi so mwije mwena abarabare ntambara tuzakutaho buryo turebe kuturagende no kuturagaruke mbona hatakabaho rwe kwaso mwije tuzomukinihiro Huto Bunuzi ibirabe na bitanu Huto Bunuzi